byahindutse isango y'abahanzi. Bishop abategereza amasaha 3 dore ibyaranze ubukwe bwa Kimenyi Yves na Muyango. Ubukwe nicyo gikorwa gihuza imiryango, inshuti, abavandimwe, bugasasira akanyamuneza ku babyeyi bibarutse abageni. Itariki 6 Mutarama 2024 ni umunsi utazibagirana mu buzima bwa Kimenyi Yves na Uwase Muyango Claudine. Ku makuru dukesha igihe nuko ubu bukwe bwari ubukwe umuntu atatekereza ko buzahuza ibyamamare mu ngeri zitandukanye, ariko biza gutungurana uburyo uhereye ku bakobwa batwaye amakamba muri Miss Rwanda, abakinnyi n'abahanzi babwitabiriye. Mu gitondo cyo kuwa gatandatu ahagana saa 3 nibwo gusaba no gukwa byatangiye. Byabereye muri Romantic Garden mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi. Kimenyi Yves yambariwe n'abasore 9 barimo abakinnyi na Zaba Miss Call uzwi muri filime. Abakobwa bambariye Uwase Muyango Claudine harimo ni mwiza Megan wabaye nyampinga w'u Rwanda muri 2019, Miss Iradukunda Liliane wabaye nyampinga w'u Rwanda muri 2018. Abandi bamuherekeje harimo umukundwa Cadette witabiriye Miss Rwanda 2019, Umutoni Witness wabaye igisonga cya mbere cya Miss Rwanda 2021, Mushambukazi Jordan witabiriye Miss Rwanda yo muri 2019, Pierre Damien Nkuru nziza wamamaye nka Majimaj niwe wasabwe umugeni. Mu gusaba no gukwa yaryoheje umuhango ku buryo wumvaga buri wese adashaka ko birangira vuba kubera ikinyarwanda kiryoheye amatwi yakoresheje ndetse gitomoye cyane. Bishop Karemera Emmanuel yategereje abageni amasaha 3. Umushumba w'itorero ryitwa Living Waters Bishop Karemera Emmanuel yabwiye Kimenyi Yves na Uwase Muyango Claudine ko abakunda cyane, naho ubundi yari yabakaniye cyane kubera yabategereje umwanya munini. Ibi yabivuze ari kwigisha ijambo ry'Imana ry'impamba y'ubuzima ku rugo rwabo. Yasubiyemo kenshi ko abageni bamutindije akagera hashaka gutaha, ariko kubera urukundo abakunda akihangana agakomeza kubategereza. Murabizi by'abageni no kwitegura makeup ndetse n'umuteguro mwinshi baba bariho bituma amasaha batabasha kwiyubahiriza nk'uko biba byagenwe. Yasobanuye ko yanyweye ikawa kugira ngo arwanye umunaniro y'ibitotsi kugeza ubwo saa 11 zigeze abageni baza bavuye kwifotoza nyuma yo gusoza umuhango wo gusaba no gukwa. Gusezerana imbere y'Imana byabereye mu busitani bwitwa Centerpiece buri mu kilometero kimwe uvuye kuri Romantic Garden. Ni ubukwe bwagiye bwitabirwa n'abastari batandukanye, abahanzi ndetse n'abamiss bagiye bitabira Miss Rwanda mu myaka yashize. Mwakoze rero gukurikira kino kiganiro, mwari kumwe nanjye Bikorimana Noel. Ciao ciao.